Зайнабхон Ҳамидиён яке аз иштирокчии фаъоли номинатсияи адабиёти муосири тоҷик мебошад. Зайнабхон хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ буда тӯли 2 сол аст ки дар ин озмуни бонуфуз иштирок меварзад. Номбурда дар даври шаҳрӣ 30 роман, 45 повест ва қисса, 19 ёддошт, 19 очерк, 19 драма ва пьеса, 100 ғазал, 100 рубоӣ ва дубайти, 5 достон ва 20 дигар навъҳои шеърӣ пешниҳоди аъзои ҳакамон намуд. حالا نه بعد از برآمدم البته کمی هیجان بود ولی اعضایان حکمان با ما اشتراکچیان خیلی خوب معامله میکنند و یگان چیز بیرون از نظامنامه یا که بیرون از روی خط ما سوال ندادن و توانستم که خوب برآمد کنم و تا برآمدن نتیجه های انتظار میشویم. در تعطیل تابستانه من خودم که با دوستانم در کتابخانه ملی برای تیار شدن با آزمون همه روزه در آنجا بودیم و فکر میکنم که وقتی من نیز بیهوده نرفته بود و امیدوار هستم که همسالان من نیز وقتشون در این تعطیل بیهوده نگذشته بود و توصیه دادنی هستم که در این آزمون های با نفوذ اشتراک کنند، نه تنها فروغ سپیدانایی، چون برای ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار آزمون های سطح جمهوری را برای ما خوانندگان و جوانان پیشکش کردند و ما میتوانیم که با یک تیاری خوب در این آزمون های اشتراک نماییم و وقت خود را بیهوده صرف نکنیم. آن خواننده هایی که امسال آمدند نسبت به سال گذشته خیلی آمادگی خوب آمدند. اثرهای زیادی نثری و نظمی رو از خود کردن، از بر کردن. نسبت در بیان فکر و اندیشه و در بسیار خیلی خوب است. خیلی خوب است. من گمان میکنم که تصمیم من همین نه تنها تشکیل کردن این آزمون باعث مطالعه کتاب شود و باشد در آینده، بلکه به واسطه شخصانی که اشتراک نکنند شوق و رغبت آنها در مطالعه کتاب به واسطه به یگان مثلا جلب باید خودش باید در وجودش جا گیرد. این خیلی مهم است. طبق اطلاعی مسئولین در دور شهری آزمون مذکور در نامیناسیای ادبیات معاصر تاجیک 29 نفر داوطلب اشتراک نمود. در روز دوم خوانندگان صنف‌های از 5 تا 11 در نزد اعضای حکمان از روی نظامنامه مقرر گردیده با تیاری همه‌جانبه برآمد نمودند. مورد به ذکر است که داوطلبان این نامیناسیا دوامی 4 روز میانی هم رقابت ذهنی می‌نمایند. زیاده از 190 آثار نثری را مطالعه نمودند. چنانکه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میگوید جوانان ما امروز با عزم و اراده قوی و با ذوق بلند علم و دانش‌های معاصر را از خود نموده در رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشورمان سهمگذار می باشد. از این لحاظ نقش سیاسی و فرهنگی یگان دولت را بدون اشتراک فعالانه جوانان بدون تخیل کردن غیر امکان است. ما کوشش میکنیم که جوانان نامبردار ملت تاجیک باشیم و ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نماییم. ҳамзамон мо аҳли гурӯҳи эҷодӣ аз рафти баргузории номинатсияи адабиёти классик низ ки ҳар ду номинатсия дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони пойтахтамон таи чанд рӯз аст ки баргузор гарида истодааст дидан намудем. чуноне ки мушоҳида гардид дар номинатсия зикр гардида хонандагон бо тайёрии ҷиддӣ ба даври шаҳрӣ ҳозир шуданд. яке аз иштирокчии ин номинатсия мафтунаи зафар хонандаи синфи даҳуми гимназия ба номи асадулло ғуломов буда соли якум аст дар ин озмуни сатҳи ҷумҳурӣ сабқати зеҳнӣ менамояд. чуноне ки мушоҳида гардид мафтуна ба саволҳои ҳайати ҳакамон посухҳои мушаххас дод. номбурда дар даврҳои аввал ва дуюм соҳиби ҷойҳои дуюм гардидааст ва боварии комил дорад ки дар даври сеюм низ сазовори ҷой мегардад. ӯ зиёда аз 75 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайти, достону қасида накам аз 100 байт ва навъҳои дигари шеърӣ пешниҳод намуд. من ادبیات کلاسیک رو انتخاب کردم به خاطر اینکه از خردسالی از وقتی که خواندن فن ادبیات رو شروع کردم با شعر و غزل‌های شاعران کلاسیک بسیارتر شوق داشتم و خصوصا غزل خواندن رو به نهایت زیاد دوست می‌دارم. به خاطر آن ادبیات کلاسیک رو اساساً انتخاب کردم که ادبیات کلاسیک به من خیلی پسند است. از سبب آن که من از صنف پنجم تا این جانب در المپیادای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک میکنم و برای اینکه در این المپیاد اشتراک کنیم باید زیاد لغات زیاد کنیم. برای من لغات‌های غزل‌ها یا شعرها رو فهمیدن اونقدر دشوار نیست و من لغات‌ها رو میدونم. کتاب از نگاه من چنانه که در بین مردم این جمله مشهور است دوستی بهترین ماست و کتاب نه تنها دوست است کتاب تفسیرگر انسان نیز میباشد. هر اون چیزی رو که ما نمیفهمیم میتوانیم از کتاب دریافت کنیم و
хусусан вақте ки китобҳои классикиро ман мехонам, дар ин китобҳо фақат як мавзӯи аниқ нест, дар ин китобҳо мавзӯъҳои гуногун аст ва дунёи ман рангин мешавад гӯё бо хондани китобҳои гуногуни адабиёти классик. тайёрӣ омодагии довталабон нисбат ба солҳои пеш хеле мукаммалтар, пухтатар ва хубтар аст ва аз ин рӯ ин ҳамин гуна иқдомҳо шоистаи хеле чӣ аст таҳсину тақдир аст ки бисёре аз хонандагон ҳамаи қишрҳои ҷомеаи мо фаро гирифта шуданд ва аз ҷумла имсол ки ду рӯз аст ки хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумии миёнаи мо доранд месупоранд, маълум мешавад ки дар давраи тобистон ҳам ки бошад хеле аз осори хуби адибони мо, ман дар назар дорам адабиёти классикӣ, бисёр шеърҳои ҳам аз нигоҳи мазмун ва ҳам аз нигоҳи ҳунарӣ баландро интихоб карданд ва қадам ба қадам сол аз сол ин озмун бисёр такмил ёфта истодааст. бинобар иттилои масъулин дар номинатсияи адабиёти классик 53 нафар хонанда иштирок менамоянд. Як рӯз қабл маҳорати суханварии хонандагони синфҳои аз 1 то 4 шунида шуд. Айни ҳол пурсиши хонандагони синфҳои 5 то 11 шурӯъ гардидааст ки теъдоди онҳо ба 32 нафар мерасад. Воқеан ҳам баргузории ин озмун дар давраҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ баёнгари он аст ки имрӯз дар ҷомеаи Тоҷикистон доираи васеъи мардум ба мутолиаи китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, новобаста аз сину сол барои хондану аз бар намудани мероси адабиву илмӣ ва аз ин роҳ мусоида дар ташаккули маънавиёт, тафаккури бадеӣ ва завқи зебоишиносии хеш саҳми муносиб мегузоранд. амина азимова яке аз иштирокчии даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошад. мавсуф соли аввал аст ки дар озмуни мазкур аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ иштирок менамояд. Номбурда дар ин давр бо тайёрии ҷиддӣ ҳозир шуда ба саволҳои додаи ҳайати ҳакамон ҷавобҳои саҳеҳ пешниҳод намуд. мавсуф бо аз бар намудани 186 шеър, 20 ғазал, 35 тезгӯяк, 116 чистон дар озмуни мазкур иштирок намуда ҳунару истеъдоди зеҳнии худро дар назди доварон нишон дод. Ба иқрори ӯ китоб беҳтарин дӯстдору ғамхор нишондиҳандаи ҳаёти осоиштаву мададгори инсон, манбаи ягонаи пайдоиши илму дониш ва фазлу эҳсони инсони комил ба шумор меравад. китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари касб буда, ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро меомӯзонад. бори аввал аст ки ба ин озмун меоям ва умед дорам ки дар ин озмун ғолиб мебароям. ман асар аз Садриддин Айнӣ, Мактаби кӯҳна, Оҷина, Ятим, Аҳмади Девбанд, аз Сотим Улуғзода ривояти Суғдӣ, Саргузашти Собир ва ғайраҳо мутолиа намудам. саволҳои аъзои ҳакамон ба ман хеле писанд омад ва ман ба бисёри онҳо тавонистам ки нағз ҷавоб диҳам ва умед дорам ки дар ин озмун ғолиб мебароям. тибқи иттилои ба даст расида дар номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ беш аз 80 нафар довталаб дар назди ҳайати ҳакамон маҳорати суханварии хешро месанҷанд. мувофиқи талаботи озмун мо аз ин зина як пурсишҳои бисёр сабуктар дорем. мо мувофиқе ки он рӯйхате ки бо мо пешниҳод мекунанд мо аз он ҷо интихоб мекунем ва мувофиқ ба ҳамун табу завқу кӯдак, психологияи ҳамун кӯдак мо саволҳоро ба онҳо пешкаш мекунем ва мебинем ки хеб ҳаст, лекин бачаҳое ҳаст ки дар ин ҷо як эҳсосот дода мешаванд, ин боиси вай мешавад камтар коҳиши ёфтани ҷавоби бачаҳо мешавад. ба ҳар ҳол пешравиҳо ҳаст. он ҳадафи озмун ки мо бештар сафи китобхонаро зиёд кунем, бачаҳои соҳибистеъдод пайдо кунем, ин аллакай ҳаст. ин муваффақиятҳо ба даст омада истодааст ва мо аз ҳамин озмуни аз ҳамин пурсиши дурӯза ба ҳамин хулоса омадем. аз рафти озмун муайян гардид ки иштирокчиён ба ин давр бо омодагӣ ҳамаҷониба омада барои ба даст овардани ғолибият талош намуда истодаанд. албатта боиси зикр аст ки озмуни мазкур дар муддати кӯтоҳ ҳаводорони худро пайдо намуда мавқеи муайянро миёни аҳли ҷомеа касб кардааст. воқеан китоб як рукни тамаддуни башарӣ ва ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагии инсон ба шумор меравад. китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст.